ene to conduct la exercise wa pran la te biaguma pune de mala to gotan ma te electric area ma de mala gadama nta to gotan ma za ngarme kati yina na te malt mamang gotan ma pune pran la ti yen zang la do government nta had nan te man wala pam because juice na na te mamang pam kati yina na te man la Cleen Up Exercise wa di yen cheka te mamang biagu polo karavela to ba yina wa ya nasara youth tinya nasara youth be biagu pune tamal safman katbe yes kati yina na te man la Cleen Up Exercise wa kare yen cheka la ko chama kara balage do ko chama ka te to gotan ma za ngarme kati decide no nguna ti yina to ngargale den to cheka to komma ilan kana tarbato pabgan jirbambe other side maza nta ka ko jirma kunku nta da tsartin malaria ne ma kati decide don tsartin malaria da tun nan kuma man Cleen Up because ti ban nan dale kai shi agu government be share to ni ga katalan ka lafi do me government ba won biya biya kuma pune so don nan chaka ti yina te lam saloma na ti yina nto tumla la man son sama tuma di yan chaka ta man biya kuma polo so campaign ne kama no yan tuntuma insulama na tumla la arayina dizo lala su chame karnya ya to amo sarasa shirkam hal yu shirga tara pilon dale ka shabra ga ta kare ne a waya samla ma ba za mutana azanti na cimba ka yage ka yoba we ka zawal won suwa surgal kan na tanon be shan non ma karnya palala nyale dizo nasara yuf ne kon ya sharma ma in ko en puma ka pa ba fa yalanga kale yar yuf gu shaban bangbaza pa ben lalun so kan ko ma ko yina na bin non be shawama ka tzaha mole nzan koti ya ntati mole ko tin ya kar mala kama sa shirkam du shaban dum tila ko chashi wadin chatla tin ya kar za habalge domin komi ku jol wo yugo kaman den tin ko tun sharwo dinin ka sami pupu an ya ka ko ma can fa yaranga to amma din la an joyela dukon ku wa ara dunsi tinya those days ma Rollins regime ti shab min dani pala ka sama nim kanna ka tamanin ma min tibana ma zuwar ganda in Cleen ti surroundings din yanci ka ti biaguma karabjala ka timai sauta amma bu bod la kane tin no yen no la darwo ma zan so kalan bon government zone titi as contract ka tilan yele boso amma ai Cleen yan sambane ka shugba Cleen yan sambane dan ka silesi yalma ti mala clean environment community amma dan kan nasara association wa banzan le baba ma yana ti shine ka da arabic community ma da bitune ti ne government zan le ti contract ta ti yina nti pense te ma in ka sector pense ne ti da lafi so ma pense do zo ka sabti ka ti baba za se ka yina ta pa ba zo ma ka association ma kon bezo wa amma sama nan nan da ma zo turbo na ti yago ta na masa amma sa ha ku to titi di ne sama lumina tun zaune zal asibir shel dan kanama din yan nan ka to tuntuma ma kar can to ne sabta ma na ne ti da lafi ma kar panse